السلام علیکم دوستو، میں امید تو ساری ٹھیک پاٹ اصل پاٹ دوستو یت ویڈیوس مز ہاو تہ بہ ویڈیو کلپ دوستو یہ ویڈیو وچھتے یہ تہ ودن تو وچھو پانے کہ سان کشیر مز کم واقع پیش یوان دوستو یہ نفر کیا گیو کرنے تو امس بچارس کیا گو دوستو گو وچھو تہ یہ ویڈیو کلپ تم پتہ کرو اس برونٹ کن کت مہربانی کر جناب اگر پونس واپس تراؤن سہ گئی یہ بڑ مہربانی مجھے قرض مے قرض نفر کیا حالت خلاف لاک ڈاؤن تو کہین بس ونان مہربانی کر ترو پونسے واپس بہت واتان مسجد مز نماز پرنی مے تھو جیکٹ اویزان اتت باتھ رومس مز وضو بہ کران تو پتہ بہ نماز پرنی مسجد مولوی صٲبن کر نماز سٹارٹ تو اتس بہ نماز اخ رکعت سپدے تو بس وچان مے کیا گو جیکٹ حلقہ ات گو جیکٹ حلقہ تو مے گو پتہ پتم شپ واتن پتہ مے پی بیاکھ رکعت کپر پرنی پتہ درس بہ نبر کن وار تو پتہ درو نا اتس کھتوی نہ ات کہین پونسے گئی تو گئی کوت یمو دت ایک پونسے 2 لچھ رۄپیہِ مے آٹو کُنمُت مے قرض دارن پونسے دِتۍ کیا تمس اپیل کر مہربانی کرت ونان مہربانی اگر تلمت کنس یا نیمت مہربانی کرت کیازکہ غریب سی پونسے نیک سی کی ات پہ پکناوان بس ریڈس پہ میوہ کنان پان بس کم زیادہ پکان کت خدا سوال 3 بچہ مے بیس مول موج تہ مے مول سی بیمار تو مول تہ بیمار بس تمس مہربانی کرت اپیل کر اگر تم پونسہ واپس ترایا سہ گئی بڑ مہربانی ہاں تھانے میں کمپلینٹ کی تم تہ کوشش کران تم دپو وچو کی پرواے تم تہ پن کوشش کران مہربانی کرت جناب مہربانی کر جناب اگر پونس واپس تراؤن سہ گئی یہ بڑ مہربانی مے قرض مے قرض نفر کیا حالت خلاف لاک ڈاؤن تو تہ کہین بس ونان مہربانی کر ترو پونسے واپس سہ گئی بڑ مہربانی بس اپیل کران اپیل کران دوستو وچھو تہ یہ ویڈیو کلپ تہ کیا ات بارس مز ونان کومنٹ باکسس مز ؤنزیو ضرور دوستو بیٚیہِ کرو یت ویڈیوس مز أکِس لڑکس متعلق کتھ یُس زن سرینگرس اوسمُت روزان دوستو آز یہ دنیا ترٲوِتھ گوٚمُت دوستو اللہ تعالیٰ کرن أمِس جنت الفردوس عطا باقی تہ کیا ات بارس مز ونان کومنٹ باکسس مز ؤنزیو ضرور چینل اگر نہ سبسکرائب چھُ کرمُت چینل کٔرزیو سبسکرائب باقی ملو نٔیِس ویڈیوس مز توٚتس تام چھُ تۄہہِ سارنٕے خدا حافظ.